Pining deng pharo hini rap likebra si KAC session kang ni hut kedam tang chitini phai thom kebarni KAC executive committee mai kang ni hut kacheparai pon sonni puthak pini session along deng ponlo Deputy Chairman Ritesh Singh Hipen kachepahem phupon ingdeng pharo hini rap likebra si KAC session kang ni pon hut karlitang MSC Barim Robinson Krophan chikimo padupon si alang lipirthe dottiga hut ke claim ke dama phurkimo puthak chithan chimum padupon La Sophie Karjo por ki piahut MSC Mukut Mahanta hen pen Karjo tengke kedam tang ningkan surhini ra kre troxi ningkan pen pining ningkan an bangko ana phansi longle pata ki pima he huye phuthak Karju paduponno seta Land and Revenue EM bang kavidera jok clardak pen Karjolam boy longle derlo Halapu nominated MSC Baburam Kisko hin penda Sorkar ke deng pon pe school la pen than bang atum achi klobainong ke long ki jum akisung aputhak KAC Education asai kama hin pen kopia sai si ke deng pon lo pukar jahut Education EM Jagat Singh Intia hin pen lamboi ki piateng ke Sorkar ke deng pon pe ME High la pen Higher Secondary School do an Sorkar pen un an ke kapadeng ponje phansi Assam Sorkar pen chingki chithan boblo la pen pinpura lo setame pajir tanglo pusi klardak pen Karjo lamboi pipon La Sophie kedam tang chitini phai thom kebarni KAC Executive Committee amai kang ni hut lakhaner ke pencil ke bajai megalong kacheparai pona puthak setame session along kadto kave chedon sarpen ding ponderlo Pining deng pharohini rap likebrai si KAC session kang ni hut House of the Leader KAC CM Tuliram rong hanga bang kave dera jok adunlar EM Prodip rong PC ding ponlo News report Karbianong live